Hello mayam, welcome back to my channel. Mayam bukurumjari. Ado mayam blog su thagat ta kuire. Ado net che ngasi dagi shu yarani hai. Ado mayam nangai do ai do 20 hours fasting howraba matungda aige 5 days tawgadabado adum ngam khidre no mudang tawraga adugi nungdang dagi nebako no kaptan khotana irang howgri do aduna adum aisu makha tana tawba ngam gidre adum pa isa je pakhat poi adum stress lairaga ka hetare makha tana follow tawgi pakhat poi thakat poi ka hetare isa do shon sondaraga ko masagi ju hande khoi do diabetes patient su oibanina adum ngam dadana adum khara chasan thakchale haji mapan gi pot pudi na te mayam adum yum da chaba ya pot to bora char su he na hora chasan ba singju char su mayam chasan ba sum ba khara tawsallu re aduna kaino tawe hai tare makha ta na dum pangthok pangam gi dre ba ko adu duga mayam amok akoina diabetes lai ba mina mayang yang kang ba do masagi mayam sumjan ba masa sonjan le aduna ai weight gain oina tawninge kain khan ba mi lai ba do adu sing duna ka ha tare akoina chaba yai hari ba pot sing se haidi akoina bora ga se yum da hora chabi yu keli chana chadana mangangi chana gi mayam chadana khotan tai do dum hena charaga dum weight gain taw ya bani ko yerum dai kai dum phasana chabi raga ado ai se handak se weight ju kitang keji amma go ba hengalangani ai ju yam tuna weight ji hengat kan ba mi ne ba haidi uta ba dane yam wa ba weight loss da yam wa ba duga kitang chara noi de hangai le do adugu mi yam di oi ba isu adumai taw mi yam yaw bani ado aigi imanabi haiga imanabi sing inau pising hai tare ko aiga dum pau phongna ba weight loss ki matang da moidi only 35 days daga 8 kg hanthai adai 30 days daga 9 kg handai ga hai nga ebo ko haidi kaino ni apti handai kalak pa do ngonda haidi moi khonda do yam phasana handa ba hai tare aduga aigi di 3 months da only 10 kg kitane ba adu bok da yam hanthari se kan khanjai ne ba ko ide adu moi khonda do ai yam kalak pa hai tare only 1 month yong ne aina handagri chang do moidi handa ba ngam a ba ne ba ado mi se lai weight jam thuna jar launa handagan ba adagi mo weight ti handa davida fat loss fazana tauba natraga su mo akoina weight jam tapna ham wan ta ba dum masu oi ba ada ai isa ju ne ba aina hoji kaino manungda hoji ki inang manungda 20 hours fasting tawraga mo kaino only smaina 5-6 days ida aina chasale hai pot se chaba ya da ba pot am ta na te ba dum diabetes patient am na dai weight loss tawri ba mi am na dum chaba ya ba pot nga ta ne ba adu da mu kitang budi he na chaba hai di bora sar su yum da horaga kitang he na chasan ba adu gumba budi tawi ko adu ka he na mapani ke yam ta chaba leite ba adu da bau da dum we se hengatning adum taw do tawi ba ko adu ga weight che ka ha ta hojik je fasting intermittent fasting je taw da tar ga weight che stuck taw type taw ba intermittent fasting taw ra kan da weight che jab handa be type ta sum power go isa da kaino bera ne ai sa je na khalle sham no gan mami oi ai problem le sap mana na thok pa yam lai ba ko aduna kem pa hat pi ga nu adum tapna handara kani aduga weight yam han thaning tar ga di adumain tawraga intermittent fasting taw biyo adum weight to jab handa bani adagi akoina aina hoji hairam ma loisandre wase kaino do akoina diabetes naraga mai sa yam sumjan ba mi do ko mayang yang kanga ga akoina weight gain gumba tongning ba leidana ko adu oi tar ga di kaino tawbi ba akoina chaba ya haiba pot se smaina yum da bora horo ma oiro leidana adum ba se adum akoina chaba aina si chai adai si chaba ya haiba pot sing se adum phajana kitang hen adum chasalla su yai ko adum weight adum hengala kani adum pharakani hai tare weight pang ta ta ni nangi se weight han dai ta leibani na ki jai haiba mi su yaoi ba ko adu kashum tawroi hakjang do phajana hana sengdo ga magi balance diet am tawraga sum pharakani hai tare smai hai jage aduga I do 20 hours fasting do ne su yarabani na amuk tawra shirana di khalli ne ba ko aise do ngambra yengage hore nungdang dum pung 8 or 9 smaina sigi mamang da dinner taw thoga hayeng do 20 hours se makha ta na tawba ngambra yenge ba myam irang manung du dane ai asem ai tawba ngamdre ba kaino se 20 hours se tawge na khangra ga ne ka hatar ai gi result do dum innet yara kan da imam da utke kaina ga khandi khalame ba numit du da ko aduga ne aina 20 hours fasting tawbu du gi nungdang makta da ne kapna da khotan irang thok lai do adu dagi aise wakhal se ka hetare yam down chalaga isa je pakhat boy nungai ta boy ki boy khangde mathong mang khangda do wakhal do adumain taw dagi aise ngamdre pacha chaning ba isa je sonda ba hore patha ba hore adai hana di puk chel kai do intermittent fasting go puk la moi do na tra puk la mini lam tar sum khang ba do ngamamme ba ko ai phadoi ni ai phadaba ya de khalaga ngamamme ba kok to adumai dum khanjalaga aduga kai dar irang manung du ta de ne khangde wakhal je pangson da sonjalaga ai lamak pa se khang ba ngam de hen su lamak pai tap tawraga isa je yam sonjale ai tare aduna dum ngam khidre makha ta ba do aduna 20 hours fasting se makha ta na mayam ga tawminarasi ai shu mayam da blog nam na ba
blog se namaga thawena video je thagat laga mayam da una bai da makta I should tawda ya de mayam da uttaba ya de haidi ai gi mayam si taw si phabani haira tokpana te isana tawraga isana aina khangjaba potu gai share tawbane ba na tra result jo du mayam da utpane ba ina tawisi de aduduna ai si se mayam da uttaba ya de na khan baganda num fasting je ngam me hai tare 20 hours tawba khotpa ga do ingam khidana ko lidana adumaina mayam da utnaba hona ba da ai shu ngam me ai ngonda su nungai re aduga aina khan ba da dum ai gi blog se yengbiraga khara ma dum ai na chari thai je smaina follow tawbiba diabetes oiro adagi kaino weight loss oiro tawning ba singna ai gi se yengaga dum moishu ngamme hai aduna blog kuma thagalo kholo dum thagalo ida che kaina dum inau pising yam nushi nushi na yonda haibire hangbire ko ada moishu dum yengaga na hena nungai blog to haidi aina ngamabina moishu ngamna ba haibado adudugi ne kaina sum haire sumba feedback se sum tabada yam nungai hai tare aduna aishu mayam da utragadi aishu tasing hek ngamde sengna haragadi ado mayam ga utna bhona bada aishu ngamini ai isa ju phahaurini mayam da dang na tabida isa su yam phahauba si suni aduga mayam su dum ai bu yengbi ba singda dum khara dum result se phangba ko adudugi ne ba mayam adudi ai makhata na sum ne che akta yarak trobani na amu ai makhata na tawba horage 20 hours se ado mayam amu punna tawmina rasi aduga ai result gum badu su dum utlage aduni ai se ube che keji ama ni bu hangalam ga sai ta khale e ba khangbra haidi isa da dum khangye ba isa do dum kai sa sali poto khar hen sa san gre poto kar cha su kar yam ne heta sa ba adum bado pot khuding mak ki je dum changam da cha ga da do ne yai hai ba pot tu da hen sa san ba khara tawre ba handa irang 4-5 days ida ko adu gi ni ma'am adu di ai makha ta ba sum ai na kai cha ba kai do bu ulage ma'am adum su su shoi dan yeng biramo ado ma'am like comment share gum su khara taw biramo anaba diabetes laiba weight loss tawning ba sing da su khara hai biramo ma'am na adum khoi punna phana chatmina si adu haijage ma'am makha tan ha pakhi ko ma'am breakfast semge habi se ina ngasi di ko maka ka taw da bida sang naga len thatle card khara ha pani loi do re card jamu sem de har ado loiram dai se di khara kha e ba chamasani hongi cha haidi mathang semada karto muk leina dana ba ai sina dum ha pa semna na ba duna si kha khrani loire do sha pani flax seeds sama fazana ha pe sini myam ai ngasi gi breakfast do si fazana ot khai doini मैम बिटने को नूडल्स चादबसु कुइरे दुना आइजे चॉपस्टिक नगा तौरा चागे ना नूडल्स थाइने भाई को कनो से थबी से पापा यालगा आदि नूडल्स चाबो फंगद्रबा खोइदि उपाय लेतेबको अदुदगिनिदा से आई ब्रेकफास्ट लाइरे मैम कर्ड का थबी का फ्लैक्स सीड्स पाउडर गने सीने से हाउस हाउबको मैम मैम आई लंच ने लफू थरो पाकना मचेर अमा लेरे अदगी 10 कुसका खामेन सिनबगा थोंगबने आई चाक चाक दुम सिगा पाकनम से हम पाना नंबने हम हाउदो माल थुम मोरोक यम यामे ngasi di nungin talak sidi मैम अतई केसु सु लैत्रे द मंगना सुबगा सुमाइने तिलो खरा सोजला चारे मरोय मरांग हमत लैतदना को सुमाइन चाबसे यम सु हावे सुमाइन चारे दगे दुम ग्रीन टी अमा नत्र ब्लैक कॉफी अमा थानी Hello मैम आई डिनर लेजरे हौजिक से तो पुंग तरे चपचान तारे तरे का मिनियम हो तारे अदो अना तरे की मनुंग दा चाहोगे तौबनी आई 20 hours ता तौगेना खल्ले अदुबु तरे हेंदोखरे फरे सी चाबा लोरगा पुंग क्या तागे दुम मैम दो चरके ये येरुम अनि ने ना होइसे खामेना सिनबगा तौरगा तिलो खितंग हापा आई स्माना टोमेटो जी चाउ चाउना कअगा हापेबको सियाम हावे सि खोजे अदे तोरबो चंफुट अम लेरे चंफुट चे कईगुम ओक्ट्रसु दुम हापथरगे सासु सारी आई से लोइबदा गाइरी उकाबी अनि लेरे आई चाकदुम दुगा सिने आई डिनर मैम अदो आई लोइरगा पुंग क्या तागे सु येंगे मैम चाबा लोइरे सिट एक नाले आई दि चाबा जे थुदी थुबनी
taret ka minute tranga hairasi ko 7:15 14 ne ba oise ado myam hai nungam ta leijadre handak thingu baga bazar sungcha chatre ado hayeng bumba chatlaga haira mana masinga nauba khara leirani yadre amta chaningai thangingai leijadre do ngasi blog se matang da loishalage bedtime drink sama thaga ginger water gumba mathakani ginger khara leidi adu main tawrage myam ado hayeng amuk ai blog se nuti thagana ba honarage ado hayeng amuk kai chaba kai dauba adum ko myam da sukana ba ingon da sukana ba ado makha tana hapcharake ngasi loishalage myam good night